Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchu Bulgaria Ensoko TV na gukwanda ndonsi asore mbe mana soko choregeta seni kiago Ensoko TV ase obutkobo iga bwe 23 mutinyino yo kabero mwaka no gwechiri bubere 25 nemo Mwanchu Bulgaria na mange aberega kwene kiwaseni tukeriga anene mona soro ngorwa gusi ase taro konyeganyirire ase enchera ya bene muske Fred Matiang'i mokonyi bo murawe kya magya Jubilee niga kobirwa ase enchera ya bene negati yabaraiba mwabo kurwa sensemeye yo kwamiria serikali ase batwarire kuri tambe kurwa ase county ya Nyamira wikabono ase county ya Kisii ase nkomanywa chinga kechiga nigo abara yabo bagandote gosanga na gukwandira bananchi ase getige chigosori kia Gusii Stadium Mwanchu Bulgaria ntetura tamboka ya masa yamo wika ase getige kyo turategera chinkwana cyabo tutorera na gato gandro kumanya semesa yama yakuru Ensoko ense ya nkomanywa chinga kechiga mugavana bwe county ya Trans Nzoia Mheshimiwa George Natembeya nero gandote gukwana chinga kechiga na bananchi. Yote yawezekana. Yote yawezekana. Aende asiende. Wewe William Ruto. Muti anatisha mtu anaitwa Fred Matiang'i akikuja nyumbani. Wewe William Ruto wewe. Wewe William Ruto wewe. 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 Wewe ametuzoea. Ametuzoea. Kasongo. Kasongo. Tutakafukuza. Tutakafukuza. Kasongo. Swali ya mwisho, mimi najua masaa imeenda sana. Swali ya mwisho, moja peke yake. Wakisema Dr. Fred Matiang'i ashindane na Kasongo, mtachagua nani? Wakisema Kalonzo Musyoka, William Ruto, mtachagua nani? Wakisema huyu Natembeya ashindane na William Ruto, mtachagua nani? Wakisema Eugene Wamalwa ashindane na William Ruto, mtachagua nani? Na wakisema William Ruto ashindane na Mbuzi, mtachagua nani? Mtachagua nani? Mtachagua nani? Wacha nione kura ya Mbuzi. Ambe. I want the microphone to be given to Mheshimiwa Kibagendi. But as Mheshimiwa Kibagendi comes, hey, hello? Aya, as Mheshimiwa Kibagendi gets the microphone, nataka kuwashukuru Dr. Ndari ambaye ameshirikiana na sisi, Eric Changanya, huyu msichana dada yetu anaitwa Gloria Ruoba ambaye tumeshirikiana na yeye, akili anaitwa Mora anatafuta kitu ya Women Rep Nairobi. Nataka mzee Machogu, alafu tuko na viongozi wa chama kutoka Kisii. Mheshimiwa Omingo Magara wa PDP ndio huyu. Na Mheshimiwa Kengere wa Kenya Social Congress. Mheshimiwa Richard Tongi kutoka Nyaribari Chache. Asante sana. Aya. Oh, okay, 1 minute. Abantu bamitombi amore. Kutoka Nairobi, alo, Mheshimiwa mjumbe kutoka Nairobi, Mwafrika ambaye amekuja na sisi hapa, mzee wetu Profesa Samong.
mrefu na wenzetu pale. Sasa Mheshimiwa Onyonka ako wapi? Mheshimiwa Onyonka, haya. Mheshimiwa Kibagendi, uendeleshe program. Mheshimiwa Machogu. Abantu ba Minto mbiyamore. Abantu ba Minto ba Busongo mbiyamore. Mbiyamore mwansi abantu ba Minto. Arambe! Arambe! Vya kwamba serikali mpya mwaka ujao hawa watoto wetu wataongoza. Mmekubali? Mmekubali tupate serikali mpya? Na hapa kaunti mmekubali tupate serikali mpya? Wangapi mmekubali? Wangapi mmekubali tupate serikali mpya kaunti? Tutawafanyia kazi poa, kazi mzuri na mtafurahia. Asante na Mungu akubariki. Asante. Sasa ninataka tuimbie. Mheshimiwa Kibagendi, Mama Millicent Yomanga running for women rep. Aya, Mheshimiwa Kibagendi, take over. Asante sana. Abantu ba Minto mbiyamore. Mumaiteko tuoma. Mumaiteko tuoma. Matiangi tuoma. Matiangi tuoma. Tuoma Ruto. Omobune birenge. Matiangi tuoma. Matiangi tuoma. Tuoma Ruto. Omobune birenge. Sasa ningependa kusema majina ya wale ambao tuko nao hapa. Tuko na mama miradi Millicent Omanga. Tuko na seneta wetu Richard Onyonka. Tuko na seneta wetu Okongo Omogeni. Tuko na mheshimiwa Obadia Barongo. Tuko na mheshimiwa Engoko ya Buga. Asante. Tuko na mheshimiwa Innocent Obiri. Tuko na mheshimiwa Charles Onchoke. Tuko na mheshimiwa Patrick Osero. Tuko na mheshimiwa Kemosi Mogaka. Tuko na mheshimiwa Janet Ongera. Tuko hapa na mheshimiwa Gloria Oroba. Tuko na mheshimiwa David Nyam. Mheshimiwa Kefa Ongwacho. Mheshimiwa Bibao. Mheshimiwa Samuel Okemwa kutoka Canada. Tuko na mheshimiwa Joshua Tutu North. Tuko na mheshimiwa Dennis Makori kutoka South. Mheshimiwa Geoffrey Asanyo. Tuko na mheshimiwa Bigi Ekiage MCA Central Ward. Tuko na mheshimiwa Mwebi. Mwanchumu Rigereria oyo no mujumbe wense moyo bunge ya Kitutu Chache South mheshimiwa Anthony Kibagendi okoba nyarakobaga koba manyaba na nchi hegatia barabari baikiranire ase enseme yogetige chikosori kyagusi stadium ase mirobiriaga ndrete yokwenekiwa buna hetaro ya matukatato nechikoba kego ikirana haso muskematiangi haikira senseme yo negatia barai bamu abukuru sensemeria yoba muboko ameria serikali mwanchumu rigento chikandra kubwatereria ayo agendata senseme yo asengencha bari kibaito no bara sensemo iyo kwanikyanko yabwati bare onsi kurubono oika omwerio nabo kurituke rigari tangani oika ritkoria gatatu riraje koba rio mwerio ritkoria Jumatano tokoira na iga semesema yekuru ensoko ensayamo ukumanya soroboti rokobwatia bono nigo magega yabarai kuruase ensemeria ekwameria serikali bakorogwo no mwaziri omukoro Dr. Fred Matiang'i gochaketaro yabo ya matukato toimeyoro gongorwa gusi nigo bono hegatia barai kuruase ensemo yebunge ya Kitutu Chache North baboririe abananchi kuruase ebunge yo egochia gwesokya herigochia kobarigania abarai yabo ase chinsemo chia marani ankyo buno murikito Pethuel Machini agotumanya soroboti rokobwatia hegatia barai yabo bakorogwo na Dr. Alfred Ndemo oyo korigekerwo kyo bojumbe yebunge yo niga boririe abananchi gochia gwesokya asobunge erigochia gutara busekotegerera hamangana barai yabo barachiko baba gutwara ase
asibare asebono asabira bananchi koenekia omorembe nonyora boigo ndemoni go bona agendere kumwakireko komoske Dr. Fred Matiang'i asekero kyobora ibwense asoba chorio bane bari bosi omwaka bwechirubere 2022 Chingaki erombe yo kwameria serikali ya chakabene tare yabo ya matukatu tumirongo rwa gusiri tukoria rero kurase county ya Nyamira nere ya Kisii igati yabarai kurase bungia kitutu cha North niko besokirie na gukwanira igoro ya amarigania yo bakorawa na Dr. Alfred Ndemo uyokurie kirogo kibojumbe asebungia kitutu cha North weterekia makia Jubilee nigariganiri abananchi kurase tinsemecho kubarigania barai ya bwaburi tukoria ankyo waende kama wamefurahi. Tubaki hapa tukipigana ile yetu ya nyumbani. Na kama ni wakati ya Jubilee, dawa hapo. Mimi ni dawa. Siku hiyo tutafirikana sawa sawa. Lakini mwisho, pale ingine mwisho 2027 tutapambana na wale watu ya 2 term. Tutawaambia ni 1 term. Na mimi ni dawa, nitavieka hawa. Na nyinyi ndio nguvu yangu. Na nyinyi mkinisaidia tutafieka hao. Mmekubali? Asingwa na Dr. Ndemo ekeromera abananchi kurasinzemo che bunge yo nibanyaka boga kuboria abananchi kwa baba tweru na kubeko morembe chinka kichonse kirabara yabo barabatarira buri tskoria ankyo Harambee! Harambee! Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Nero. Kuyamure mwesipi. Ije mburukudawa. Ilioria uge tutu. Wanjire. Maambia tuwata bagin. Mheshimiwa Fred Okengo. Na bali ni mwesipi. Moche marani. Kiago chakira kigogi. Moche marani. Moche kukaribisha mwana ino Mwanjire. Na mwakono. Nanyana bo niko bona gendere kumwakire kuko Dr. Fred Matiang'i asiganga yokura enso mwaka ogocha. Tuito kwa Jubilee. Daktari no ala se Jubilee mwaiguwe. Montone tabanga ina Mwanjire. Banga wako ngoko kwani yango ngaloke. Yamono sana. Leo tunatembea, niko hapa, tumeanza safari. Na hii safari tutatembea pamoja, si ndio? Vijana muko. Harambee! Asibono abananchi baborigwe kubeko morembe chinka kichonsi na kuharigania bari yabo. Kuripoteria Soko TV kurwase ebunge ya kitutu cha North County ya Kisii Chepethuel Machin. Manchomurigeri atokoskabosyo tokorana roboti rwa tweteri bagari itangania iga sema yekura Soko botukubwalero asabara ibensemo yo kwameria serikali bakorogona Dr. Fred Matiang'i umurawi kya magia DCP Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa George Natembea Peter Munya negati ya bande bakora etaro ya bene wika segetigie kerenyo kigutoka sensemo bunge ya North Mugiranga se county ya Nyamira na boigo omuchiokeroka ase ensemeyo banyarakoba bakwenekia etaro yabo asegetigie kerenyo muske Dr. Matiang'i nigo bono aige kwa ko bomonogeri bo bagusi abagaka bagusi bagwaka ekoko boseba kukwana chinga kecho nigo bono batebire nigarachi gwikaransa na komochora usini go barachi gwikaransa na komochora umurayo yomo uyurachi kuirukia ebendera yenseme yo kwameria serikali aseboigo barage kiare serikali abono iyera bisia so gotaikirania chigira chiaye muri kito Steven Nyarikie mbunde na bwatireria hetare yo na bono robotiro asenchiro bikira hata unachojua Asetaro ya United Opposition imeyegetigia kerenyo imebunge ya North Mugrango imeyanyamira nigo mugando monena oyuotogoka onyorari bagari okuba birori iri okugekwa gwa Dr. Fred Matiang'i nabagaka bagusi Council of Elders umukwaneri bw'omugusi Matiang'i poma Igo habarayi yabo bamusiga Dr. Matiang'i eweri baga asentenenera yo mugusi koba asobo bagibwe kekiyense abantu baminto abaguzi baminto
eyenerenga kia itoto bwate yeke historia yoko ligyo bogambi gwenseye gusogora tani boyo ko ligyo bogambi esabali yo chaka bono ko ligyo bogambi twachakire sabali egari yaimukire bayimota gatako banaitwe so egari eme onye totageti aebere sole obero mota gatako gande sabali motatio samoko abantu baminto abagaka bagusino warega nabangina bamanyete eleta matuni kieto kyabagusino nakere intu nabarayi bagusiri titogo itera manyinga y'abana baitoiga gochakorete birecha nebinte bigokoruga n'abantu n'ekikura bakoriya batagete korigeria abana baite mihoro n'amakombe baitane bata abantu chingomana mugatagete igo yoyote kwenzi anybody otareta koreta magana barenziga gusina leka abantu batumane baitane sikura chigo ikata basa konyora kura yo muntu gusio moyo umana niwe hai kazi hai kuza ndio tumekuja hapa kupokea huyu kijana wenu wa nyumbani, our cousin Dr. Fred Okello Matiang'i. Na mimi nakuambia ndugu yangu, pongezi. Wewe leo umetunukiwa uongozi wa jamii ya Bagusi, jamii ya heshima katika Jamhuri ya Kenya. Nigekerekie kyo mu byaro Gusii Fred Matiang'i haragaba kongu okubangirwa negati y'abarayi ba Gusii eriyo gotangwa takoretaro yaye gochiasa Bagusii Kwayo leo mesangerekano ubiko bantu n'abarayi basayitoga abande ko Kisi County abantu baminto turoze wanjerege nteke mutondo wenje okora maganaya wikamukane naende mutondo wenje mokonye rotumye oto ile chiresa achiko sageme sangerekano ya ito momotige Orayo DCP Party Rigathi Gachagua Wiper Party Kalonzo Musyoka kobomo nomokonyi bwe chama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo baraga bororo serikali na kweranga tesigeti Abagusi mega yo kumurusia umusenato Mochore Glory Oruoba na boigo mubunge ukitutu chache South Moscanton Kibagendi oyigo ikabone iga orense yegesusuro kuna abantu abako gamba bachaeta Abagusi ona batelinga omwana oyo mosenato nominated obo nkwani wo kaige ya botino chire ukwani omwana omwabo akaseni guroke ombekyabo akaseni no mosala na kerege tutayo ibo moroche muya abona abantu bale eterekali bale n'abantu barusiye bina y'abantu baiteta abantu aya oyo kebagendi enjera ko sai du parliament akombo ni kuchikali mabu no moro kibotuko ko itakuwaje nyinyi mnasema Matiang'i ni kiongozi wenu alafu vijana akina Osoro wanatukana nyinyi kwa mikutano alafu mnanyamaza? Let it be a lesson to William Ruto and his administration. We will not as Kenyans tolerate members of parliament kama huyu kijana Kibagedi ambaye mimi mwenyewe namuelewa na ambaye haogopi. Tutamtetea mpaka akitoka huko atakuwa shujaa. Asensemo yo mugavana wa Trans Nzoia George Natembeya DAP-K Kenya Party Eugene Wamalwa na boigo PNU Peter Munya nigo bamochirie serikali asogotekera emiremo yabo ikiranu Nasikia ground. Sasa nyinyi wa Kisii hapa mnasemaje? Hapo mnasemaje? Jamii ya Mugusi mnasemaje? Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo wamekuja wakapata elimu iko sawa sawa, wakaleta mambo yanaitwa CBC mara CBE. Ati mtoto akipita mtihani saa hii anapata E badala ya A. Hawa jamaa wanatutema aje? Ile katiba tulionayo inatupa uhuru, freedom of movement. Ile majukumu katika dunia yote, majukumu ya kimsingi ya serikali. Ya kwanza ni security. Serikali imeshindwa. Stephen Nyarikembone, Ensoko TV, County ya Nyamira.
Tukosikabasio mwancho murigeria hegatia barai bagusi niko bono bagokeire oikwa okoyiko wa Dr. Fred Matiang'i buna umurai horache kura abagusi buna omonagerio bo Walter Mesire oyoro mwakiri bwekagambere kenene kagokwana sesi minegeta senegia Nsoko TV nigona nyaboigo asabire umunyakiro go bwekia magia Jubilee Vincent Kemosi kwene kyabuna commentary chinguru chokorenta abantu ange ase emeyega hiyo kagere kwene kiwasa matukari bo siasa tariga yomoske Fred Matiang'i Asiria njatobere nkomu oyoko wani brango nje gongo support mu mento kuni Fred Okengo Matiang'i through the Jubilee Party igonta geteko te abana mbiamo na abantu baminta sogo chaliti kolia lero lakini ntoicholetia somo yegoli una ya bwenete yeko garango mobolio omoske Kemosi yore chairman ya Jubilee Party Asiria njatobere nkomu ndade kama taina next time ya tokolega asingia yoko muamaskani Fred Okengo Matiang'i into abantu banyamira n'abantu tole very peaceful into anagotwara manganase egi nyambono into ntwaro kiyomalembe na ndino to chikoro kinga kichikura lakini ona ale komosaba omoske oproguna na Kemosi ate mesana singenjega chi menkongu yo komokoro Fred Okengo Matiang'i omugambi ali endigoraria nche Walter Mesire antiensa segero kyo buchumbe nche nkore bintu ebyansa abara yaba na baba toro kiriya masikani ya manene go jaso yo minto Fred Okengo Matiang'i abara gibe abara yaba na ba 27 buya mana saba Ayukagendrete mwanchumo rigeria mo sub county commissioner wensemo ya Kenya Franklin Bed oruro gukurogo tindi go chase abarai ande ake habara chigweso yaso guturbani mesangerkano yensemo yo kwameria serikali iroberia kwene kiwa senseme yo ya Kenya ritukore Jumatano korengana na bet nigo bona tebire una oborendi nigo bwaene kiwe na unde bwensi orachi gutoka gakorenda chibura buru nigo ara imukirigwe tambakere getindi keri chiko korengana nere kira omonto hose omurwandi unde bwensi na bwateri baga ense yari chiko ryo koikira na semesangerkano ende yonsi nigo bona asabire kwegwa abana nchi abara yabo kwegwa ribaga banyare ko bakonia chisere chabo William Kibet, naibu county commissioner wa kaunti ndogo ya Kenyenya. Kweli tunajua kesho kutu tutakuwa na mkutano ya United Opposition kiongozwa na Dr. Fred Matiang'i ambaye ndio atakuwa hapa Kenyenya siku ya Jumatano, na sisi kama watu ya security tumejipanga ya kutosha, tumemobilize enough security officers ya kuhakikisha kuwa amani itadumu siku hiyo. Watu wakuje wakiwa na hakika kuwa kutokea fujo, na tumesema kila mtu aweke amani kama anakuja kwa mkutano, hakikishe kuwa tu atakuwa na amani. Wale ambao labda wanafikiria hawataki hiyo maneno, tafadhali wakae manyumbani kwao, kwa sababu si lazima wakuje kwa mkutano kama wanaona hawataki maneno ya wale wageni watakuja. Hiyo ndio vile sisi tumesema hapa. Mwanchumurigeria na mange agenda tekwene kiwa ase ensemeyo tokwiro mutmoko kego kurede nkurana na mange ase ensemo ya kabira sebo igo murikito Daniel Mwage arigende goche kutomanya ya ene kiwa sengencho itareiga yabara yabega bensemo yo kwamiria serikali nigo yachakira kuru ase orogongo ruri rwa Rift Valley tochikotegera chinkwana chabigo toskare tegatura sima chiduka ke kurena turase kagetari getambe. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyori bagaria bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Asomro bligo cha ubugima no bachenu utakumanya the genesis yo kubimba ko maguru nkayikwarwera ngakwacha kubimba maguru nanda abantu bandi bali bakubimba maguru na wana bwate Jumatatu chinse ibiri chabutuko numwiroroye Jumanne chinse isano nemo chamubaso injali omuntu agwake tuliko binya kwa bimbira omuntu agwake nkundi binya kwa bimbira Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyika ntigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa keregendo lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko obulimira bwisiro yobunda bwense kolere talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagaria bene koegwa migerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete kunya gukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bwomugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane mrna nabali bechinguru erikwe manya buna wateka kurchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire cyawa munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigetese ni kyao kyabene Nsoko TV oboroso ogwo mogusi
na inche Daniel Omwaga na Botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchirende osira krobulimi obiyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igero obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe tosoe mogondo bweli nebisumu ime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu sana mwanchumu ligereria mbia mwana soko gandra gosanga na intwe yene nsemo ya kabere mesa ya mayekuru ensoko chinsa ose ensa ya mabutko bware toko gandra na gukomanya ari ane kiwa serit kuriarero higati ya barai bensemo yokwamiria serikali nigo bainakia etaro ya base orogongo rwa Rift Valley asibasanga negati ya bananchi ase ensemo ya county ya Bomet ensemo ya Molot ase sabari yabo yaringe kogenda guikasa orogongo rwa Gusii okona chinsemecho nigo bono ba sabira bananchi ko bako na koneke unamba chikonya robo bwina korosia serikali asoba chori bore bosi umwako gocha hinde bachikoneke ngo ikirani bare magendro ne chira chiri chitarekirani wa na serikali ya bono muri kito Daniel Omwaga agotumanya manke Chitariki 23 ochomo chinyo kabere chinsa chekemambi etaro yege siasa ya matukatato y'abarayi bari abakunyamirira serikali ime yaragongo rwa Gusii nigo ya chakabene ime yensemo ya Mulot. Mulot mnasemaje? Wangapi wanasema Mulot ni one time. Gukwana kurwa chinseme chiyo murayigwe kyama kya Wiper omuske Kalonzo Musyoka nigo maisomoro ya muboli yo murayigwe nse Dr. William Samoei Ruto korosie bara elia ensemo ya Kipsigis maega ayo korosie bara ekwenda chinsemo chiaye buna abarete ira bakenya ekero arenge kuri gyobora bonene bwense mwako w'ikibibena ngebere nebere Wangapa katari kukomboa Kenya. Kenya haiwezi kuwa ni ya Ruto ambacho tunasema na yeye ndiye anahusika na barabara. Juzi Ruto akasema huyu Kalonzo ni bure, ana akili, nitaenda kumwekea lami nyumbani kwake. Yeye kabla aende Sekuru akaweke lami, si aweke ya Kipsigis. Wangapa anasema aweke lami ya Kipsigis kwanza. Arambe ase ensemo yaye murai wekiama agia DCP Geoffrey Rigathi Gachagua nigo arekana maisemo rekmoboli ya murai bwense William Ruto wekirania chira chiri abareta abantu bense ya Kenya anene amenyi bense mi ya Bomet buna krosia chibara kwaga chegetigie chigosori asenseme yo naboigo konyarosia taracha ya Bomet iyo yabere ko bagikoira magima y'abantu abange kula hujaenda Sekuru kujenga barabara ya Kalonzo Musyoka, kuja hapa Bomet nyumbani ujenge barabara za nyumbani, si ndio? William Ruto wa Kipsigis wa Bomet wanakuambia kabla hujajenga stadium ya Mandera, kuja hapa nyumbani Bomet ujenge stadium ya Bomet. William Ruto hawa Kipsigis wakiwa Bomet wanakuambia ukidanganya Wakenya wengine, hapana danganya watu ya nyumbani. Hawa wa Kipsigis wameniambia nikuambie, ulipokuwa hapa ulisema ng'ombe usiulizwe, utalete wewe mwenyewe. Wanauliza sasa ni mwaka 4 unaendelea kwenda nyumbani. Hii ng'ombe ya Kipsigis ulisema utalete siku gani? Nonyani Rigathi Gachagua
nigo anyio kaboko kwa igoro enkwana ya one term asekerianga omuraibwe nsini gagendereti kwoni obolimo ase atebanga abakenya nigo banetigo ikarerwa emeremo yabo boikeranu. Mloti mnasemaje? Wangapi wanasema Mloti ni one term? Sina shida na jamii. Ninyi mmeumia kama Wakenya wengine. Si mmeumia? Hapa Mloti mliambiwa vijana mtawekewa ICT. Imewekwa ama haijawekwa? Ni uongo si uongo? Sasa hii maneno ya uongo ndio ilifanya mimi nikakosana na Ruto. Unadanganya mpaka watu ya nyumbani. Wale watu ya jamii yako unawadanganya. Mambo ya damu mliambiwa hapa mtajengewa. Iko. Barabara iko. Sasa nyinyi Singapore mtafika namna gani na hakuna barabara? Ni uongo si uongo? Ase ensemo yaye umuraibwe kiama keria giadi AP Kenya Eugene Wamalwa nigo arekana kunyogikere borro omuroberi w'abachenu wosha asekeringa nigo banate wakorerwa amaunchoreri na kwene kyabuna abasubati bali bakwibera mbali gwakana kende gyonsi iboigo Wamalwa nigo aganie wizara y'ekisemi wakorerwa amaunchoreri ili gwikirania obokoreri borobuya. Sina uhuru tulikuwa na linda mama kwa sekta ya afya. Bibi yako hapa Bomet, uwe mwana bodaboda, uwe mwalimu, uwe daktari, uwe hata polisi. Bibi akienda kuzaa kwa hospitali ya serikali anazaa bure. Mnakumbuka? Hiyo ndio ilikuwa inaitwa linda mama. Ilileta usawa. Na sasa jamaa wetu wametoa linda mama, wameleta kitu inaitwa sho. Inafanya kazi kweli jamani? Iende siende. School fees ikipanda university watoto wenu, tukibadilisha sera ya higher education funding. Ikiwa sera mbaya Kitale, ni sera mbaya hapa Bomet. Kweli si kweli? Hiyo ndio tumesema next year. Huyu Gachagua amekuwa deputy president, amekuwa kwa serikali. Huyu Kalonzo amekuwa vice president, amekuwa kwa serikali. Mimi Wamalwa nimekuwa waziri. Tunajua uzuri wa sera nzuri. Kibaki aliposema free primary education ilikuwa ni kwa watoto wote wa Kalenjin, wa Kisii, wa Kikuyu, wa Luhya. Inko ipoteria hegeteseni Igien Soko TV. Ritariane Daniel Omwaga. Bemoro murikito Daniel Omwaga na roboti rwa senjira yobo ikano mwancho murigera tugotigana na ayo hagesiasa netaro yabara yabwa sorongorwa gusi tukore na se county ya Nairobi ase tukumanywa bone ikiombe ikigete abanyagitari mensi ya Kenya ya KMPDU nigo bono bagosirire gochigokora omugiro bw'emeremo onyobokoreri bw'abanyagitari bogochigosona nigwa na siasa ase bono batebire busasa baraibe ikiombe ikyo bakuragwa n'umuriki obo omonene David Atela mokonyo ya Dennis Miskela nigo bono bagikeire bakongwe kore kyomo bisomo ne bw'anyagitari ya Coast General gotenenigwa emeremo ase bono batebire n'igitambukire ikyo nigo kirema mincha nerichiko na nigo gekubwatiranigwa na siasa nonyana bo nigo bono batebire ebikore bunebyo nigo byabere bikone kiwase chinsemo chinde meyense ase bono batebire abana siasa babere bagosona na obubwenia ase bakobeka obugima bwabaroire ase akongu nigo bono batebire ekorengana n'ekiombe ikyo kiarure enotice ya matukatano nabere onyangana itorigo chikorigeri gwa senchirerengia nigo barachikwenekia omugiro. This patient was not being handled outside the hospital. He was getting the emergency services in the ICU. So I don't know what they mean by an emergency services when the patient actually was being supported in ICU. That's first thing. And you can't be supported in ICU if all these other administrative processes have not been done. And to also add it, the issues of payments of these of fees in the hospitals are not issues of the doctor. The doctors, when it's an emergency, as per the Article 43 of the Constitution, in every hospital, the doctor will be running to save the life. So saving the life is key and is paramount to any other financial relation. So the chronology of the event that is being described by the doctor in that report that Ms. Keller actually outlined here clearly shows that this is a patient who was being managed. But then the report that is being given by the bystanders, the county park secretary and the chair and the board, are looking at which end? One-sided story which is politically motivated. That's why we are saying it is very difficult in this country to manage or to handle political patients. And political patients, I mean the cousins, the relatives, the friends, the campaigners of the politicians.
When they go to the hospital, they expect doctors to be born or to be created and to handle their issues immediately. They don't understand that there are no equipment there. They don't understand that the procedure, the intervention, and the others on the queue. So, and that's the problem which we cannot tolerate. We saw in Narok, and I said this, where there was a patient who came in. There were no equipment in that particular hospital. That was in 2021. The doctors who were there lost that patient. And the Maasai who were there with the MCA lynched this particular doctor. We had to admit the doctor was trying to save the patient. So these things happen a lot, as we've been describing, across the country. But most of the time, the counties understand this and try to protect the doctor. But here in Mombasa, we are seeing a situation where the county is condemning a doctor who is actually trying to help the hospital. Calling him Muindi, all those useless names. And we cannot allow this to happen in the pretext of the services. So when you touch one doctor, like in this case, it destroys the confidence of other doctors handling the patient in Coast General Hospital. And therefore, us, our action every day is to build the dignity, to build the confidence of the doctors in the work they do. And that's why we have told the governor, Bruce Omad from Mombasa, that he must put his house in order, or we are going to put it in order. Solidarity, solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Tukusikia soroboti rondo mwanchu murigeria hasenkwa na yomonogeri bwa serikali Mheshimiwa Isaac Mwaura yakobotoka kira hiki kubwatakana no bakoreri bwa serikali ya Kenya Kwanza litkoria lero nigo aereiro botumiki bwechi besa chia Eurobond na goteba bune serikali ya Kenya nigo yanyorire $2 bilioni 2.25 icho chigandrate gokinia hoboncheri mense ya Kenya kuri mwaka bwechiri bubere na 14 chinga kecho Mwaura boigo niga atebire kubwatakana negetambo kiro kyumurai bwense kubeka hesegi yokurwania hamario gari atancheiri imeyense nigo bono ekomiti eri kurigeria hengane iyo yabekire omukia omonene asego ikabona hamario yogotindia ayuare ebirengo byechi billion 5.3 nigabwatirwe. Bond attracted strong demand for high-quality international investors with orders exceeding the amount offered. The positive reception follows Moody's upgrade of Kenya's sovereign credit rating and revision of the outlook to stable. The upgrade reflects reduced default risks, stronger foreign exchange reserves, and a narrowing current account deficit. Simply put, global markets are recognizing that Kenya's economic reforms are working, evidence that the difficult but necessary reforms undertaken by this administration are yielding tangible results. So those people who are saying that this government is not doing well when it comes to the economy, there is evidence with the fact that our demand for resources has not been without any form of undersubscription. In fact, because of this amount of money, since 2014, we've never had such a successful, Eurobond. That was the biggest since 2014. That means now we are able to deal with some of the debts. We are able to refinance and even partly pay what was due in 2028 and also 2032. Coordinated enforcement operations have led to interception and destruction of illicit drugs valued at Kenya shillings 8.2 billion, disrupting international trafficking corridors and reinforcing national security. The anti-narcotic unit has been expanded to 700 specialized officers, while enhanced forensic and field capabilities, including advanced drug testing kits secured through international collaboration, have strengthened evidentiary standards and operational precision. The government has shut down illegal online distribution channels, launched a nationwide crackdown on unlicensed pharmaceutical outlets, and initiated reforms towards establishment of dedicated drug courts to fast-track prosecution of high-level traffickers and offenders.
Wancho murigeria abono toika omwerio haso kumanyaria enekiwa se ritukeriga no gusaba kwanenga kwanyara ko bakogwe semia na kubwatia aria enekiwe ngo kunyurengana ndege koroga chinsa isato tuchikomera na gaiga sema ya kurwe soko chinsa isato tusanga senchira yobo ikano kurenda saboniga twaro burigerio bia yanda utore marogoben tware runchenkor kwa Clinton Ndigi Brana Chaka Felistas Kabendi na Barnaba Sondari au banko nyakwene kiamalo vile chibicha ngochara senchira rengi